Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ukertong kaseng Kongres nak arpulai mairang Nongklau District Council Constituency uba lawan pensingan kiwar ubadairu hakajuk kopor ukun jong MLA berim ka mairang uba kit dors im haka shitrik urumpang arja apusan ulalej bentap kerteng yaladi banyakun yak election MDC syaka ki HDC kabanlong haka arpui trik urumpang arja apusan. Habakran bigala pathai kubur uba lawan pensingan ulai thu baki patba nong kershan jong kaseng Kongres kimpat hun satya ya ka jingsha ram salit haka election MLA kabaladam bat kilakut jingmun ban khur ya ka jingjop haka ni kenti bat ula ongru ba ka jingakun kumba kasawa kan long hapdeng kaseng Kongres bat kaseng UDP di kabanikong ngini bersutu ba ka election MDC di win ki election ki ba don kamba kam tamah ne po kecela ka jongi bat kowe ka tong kolong di nam tak upliftment jongi kam tam ki repat ne ngi sha categorized as tribal people dai tikat kum ka hatu ka first schedule amendment kan habaya kren na benta ka ne ka six schedule jongi habar ki meeting hatu ko por sarkar congress house 2005 dai Tikli madora kena ka financial attachment berka article 280. Tina kalian juga ngakwa bani budin pai katu. Beli nomor lingba kan ni lingba ka finance commission deh nginla benyo ki jingira prepare. Nomor finance commission ka ai kamtam ni kaplating ka tang ka state berka unit territory ding ni penhap lang no yaki district council hapo katu ka act kujungi. Di kata katong nomor ba ni hawan perkat not just ya ka tribal economy jungi not ya tangan ka bangin yo ini ka lingin penwandur ya ka economic activity jungi ki tribal people dai nang ba dolong kumno ngi kum ki tribal people ngin flourish but ngi num ja mo kum ka population jungi kan kumba ngi yo I hapo America ya kini ki red Indians slowly namar kim don ki policy ki ba ono ki economic policy kanang ba maki kiniyar mo kumpi pad juki tiki domination of population tingin kwa ya kata banja kamtam yangi hani po Meghalaya lagi kasi jantia negaro ngilaya churum sineng sekisnom tingi situ ya kasur kajong upajba he po ani po merang konstitusi dong sini ahi ka Congress Party di ngiru isitu ba kimpat dahun ya kena kajingram ke election 2023 di haduk mata ki ong bai em nginang ya scam but imat nang ni kan di kumang iya churum sineng kajing kun ka sawab kasur Congress na UDP dengan artatin ba kamtam ber ki perlo ki bawan thamai mo ki bawan yasno lem ka party jungi ngamdan kanu jing artatin ba nang ni na merang gin sayo biang ya kajing job kumang yo how 2019 ni ka election MDC yo kajing job di 2025 mataru ya kadi election district council ngi ke Congress Party ru ginang ro pohi syak tong jong namar ki pajbahi bias no wat ka party Congress kadi ka mensiam ke jongki ngi la ram tang hispa san dei kumbang ong hispa san vote ki pajba haduk mata ki da kuat terang bangin job yang sesisian tengangit ba kasyan yaru kantam mo ya kajim champang jongki Congress Party jungi pinong kesang Congress bakindang ya scam bakindang penjob yang sasisir dulu ke asatin tin kalian jong ngabu ke party mo namar ngajuong ba kajingwan hi po ka haga rensan juga politics kadi medin po komensim kamdi bangong kitya awi kasgi bangan ong akwa yang election tianga lakha lapen he pensan hakayeng bangi syakri bangi ajeng syakri sya upay ba ngajuang ruba tang nakadaw ba ipa jonga economic kamat mo kamde ka hop jonga bandawa ya kata kalenti henry kadai nakikam ba ilale bangaru ngada kwa shisha ban penurlong naduk kikam ki bala kam ki barem hadu bangi na perkhat thamai dengan kwa shishu bangi penkiu kamtam me ka dong ba ke jongi tigidang bun ki bangi hab ne kran kamtam kisnong kitau pada kalenti kalong ba ngi hab ne ya chwa hakaran stan jongka jing ai chakri shau pai bo tinga bu ka jikar pat phi paro ki pai ba ki bai e kani ngada thang kani ka kam nadu ki por chwa nga angnut sisa tosi ngabu tang jikar pat ba ai lat nga namar ngada mo kalong no naga party Congress misha ko maong lai kun nakawai dari menta pada ngasutu ka jing anu jo pai ba ki kwa be nga party Congress bar ki kwa ka jing kala ka thamai to vote ya ka party Congress
Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman. Kita ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpu wai tarik urampang arajar arpusan. Baik ya ka program markman pat ki kertong